ngiyakhala ukuthi umfundazipha kangaka ngolutho olungaziwa kwabo ukuvela ngaphi bathi hayi wazi wathi kweli ilanga Mntungwa woza lapha ke ngumncebe indlebe amen hawu umncebe indlebe nxa kutheni hayi ngingumntungwa mina athi dala izandla nangumntungwa indlela asebenze ngayo ngiyazibonela bakithi amandla angaka kutshengisa ukuthi uNkulunkulu labaphansi bayakwamukela lokho. Umntana omnewethu usethe wanginceda wabingelela wangendlalela. Yikho kokwami ukuthi ngibuze ukuthi kambe isizwe lesizwe sikhona isizwe esingaphakanyiswa ngesinye isizwe na abantu benkosi kwakazomdlela ngaphandle kwansizwe zele nje yakhona kwesizwe kokwenziwe Mntungwa lapha ngubani omunye ongasenzela sonke sivale lo enzo okwakwabo akekho umuntu ovinjelwa ukuthi enze ingakibo yakwawo kodwa yena lo uzikele ukuthi enze phakathi kwesizwe akhe indawo enje eselungise indawo enje abese senza ukuthi izakhamizi eziseduze zibe lakho ukuthi oqale zisondelelane zikhumbule izolo imvelaphi yakithi ngoba wonke lalo umuntu ugaja ukuthi